Watlah ke Phlim the Theh lot ke baar, ke belasnah ke ketin penar, kalau laj tu bat bon ki breo jong kerilom ke si jantia, kila WE kini ke Phlim lengba ki mobile phone. Hendai watlah kataru kini ke Phlim kadang kering ye ki Paidbah, hakapo balapan I ke Bijou cinema hall Shillong, ke balapan I naru ke khandre terik mentau benai. Watlah hak sengis dang duna ki break ba one page ye kini Phlim. Hendai hak sesajan bat sengiu blai la sakhi ye jing tu ki Paidbah, pan one page ye kini ke Phlim, ke bala ai mersem shipon ye ki nong sna Phlim, bat nong penmi ye kini ke Phlim. Ya kini ke Phlim la penmi do ba ebor mi muksor balasna da ke kong semi kong tiang on pen I Paidbah ha Bijou cinema hall Shillong tang Haduh ke ar trik mentau benai. Halor ke khobor ke balami bakadan ke je kan ala pedang urimi bat ke Regina hakapor badang ring yang ke Phlim na kaliang ke batis TV kelayo banyak keren bat ke Regina ke bala kentat halor kini ke je kan al handai kalai tu bakadan hi ke jing pe jing mod malumala ha ke jing long breu ke bamla ban biang. Ya kata perok khoi kamdei mo ka big issue ban ong no ba kamdei ka ba palat kata jingkan an kadai ka tang pa pertai dingin long gi ba biang mo ban ong machu ya biang bro khoi ha por ba acting ni ha pertai bro khoi ngilong jingduna bro khoi kidan te ha kata rukam long kwa ban ong ba ngimda dan Haduh kata ngi bro mi we ta ba kalong no ba ha por ba acting ngi don hi jinge thut kendiat kum tu ha kapor ba ting ting aslam mga banak te long ngasim no kapor jong u te mauru kum jo hianga tong kata ken malum mala kam de ra tu kata jika don unta la lo no la yesuk na no ha ga jing kren bat nya namar bang aku mga ong ba ngi buram iwe uru kum aktor ngaru kum ka actress ngi buram iwe Ke batis CCTV kelayo ro banyak keren bagi Paidbah ki bon pet ye kini ke Phlim ha Bijou ki bapen pau la ka jong jing sngo hadin bikla da pet ye kini ke Phlim kat pum ga jing enjoy jong ba kan ka Phlim ka compare na giwe pat kide gi Phlim kan compare Haduh ka story bat ka kom ka style of shooting bat ka dialogue jong kan Phlim ka pair bak bat giwe ki Phlim starting point it's like ka best ha ka starting point nam ending point day I'm a bit confused namar kidan bun bakilapit mo long ki ong kala lik day ka movie te long ke ending point pat ki ong hanaba ka actor la yap day long tu ki brio bla de bi teng ken nga shubna long hanga marway tenga pa yo I tenga tang long excited ban pet yak kani man ta ke ending point ken tenga I pada baka shuan no kom tu kala biang isa la pen long ta ma baro ki Paidbah la ya one pet kai tenat hi hanga shimat tenga tenat ka movie and next I hope so for the next upcoming movie part